Kastalatibiyag! Awan tiyan arami dak ija balay may. Iso nga'y mayak man nakikaruba. Ay katun amaray, kastalatibiyag. Makikaaruba kamutasag paminsan. Ay siyak maray, adaw ter aramido. Yak to pa'y makasagay sayon tanaga daw ti trabaho. Nay, adan samot baraw apaglutwam. Nadlaw mo gayam da iti baro apaglutwa, maray. Ay wen amaray. Ay nagmayataon. Adda ubin na dayta. Anya nga oven? Oben, paglutuan iti tinapay ken lechon. Kasyay. Aya. Kanayon ko apunpunasan maray. Tanagngin at ipinanggatang ko dita. Nangina? Napan ko ginatang ijay ili. Ay sa dino ijay. Ijay ngay kadakalan apaggatangan iti appliances. Adaya ma? Di kan tumot ngamin gumatgatang iti appliances mo. Isu adi mo mo. Ijay sangwanan ti palingkay. Ijay up and down. Jay puro sarmeng ti diding nga. Maray, ijay. Nay, apa ngay maray? Kauguging mo day tarupam. Italaan nadlaw ko. ay namaray. Kasano? Inarunak ngamin jay dalikan may. Alas 10 pa ilaang may nakaluto kan iti pangaldawan niya. Ay namaray, di mula amaw. Nagsapak amariring iti bigat. Tapno agluto ak iti dalikan may. Gumatang ka ngaminan iti automatic apaglutuan. Tapno saan kan amarigatan nga agarun-arun. Ay, marilulay. Mabalay nga prusan di automatic apaglutuam. Ay katuan amare. ay, aprusak man nga ron. Ay na, naglamoyot maray. Saan akas jay dalikan ko, anak kersang. Ay, nagmayatan. Ay, aprusak man pa'y Ali. Uston maray. Apros ka mo't lang apros. Apay asaan mo't lang nga umawagan ni GJ. Itaypay nga igam mo day ta cellphone mo, anggeng. Ay, urayik nga raod ti awag ni GJ. Taapay. Adda ko maipagatang ko. Anyaman ang daytan? Agulimag ka man. Kontrabida ka manan ako na. Isumana na paggastusan daytan. Ay, uray anyat ipagpagatang ko ija anak ko. Awan bibiyang mo. Tasyak tinagrigrigat anang paabroad kan kuana. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Nag-message kayo mat nga awagan kayo ta emergency. Ay, urayak la nagdanag. Apay anya ta emergency. Gina, anak ko. Oh, anya day jay, Nanang. Kwa nga, main. Ibagayon ata ni, adupay ti aramidag. Mabambanugak nga, main, nga agar aron iti dalikan. Kat? Agang kitak pa yun. Gapo iti kapupuyot iti dalikan. Tajay amam, nagsadot mo't amapan mga ayaw. Unay mo't ni tatangan. Di na kayo lang matulungan mo't tan. Sadot nga ro, jay amam. No intugaw na iti ayan ti kumpari na. Ijay na nga agmalmalam. Ay no anyala dit anti pagis-istoryaan da. Kat, anya nga ro ti kayo tiyo mapasamak di tadalikan nyaw. Kaya tiyo nga ipasimintaw. Jay ko makamot automatic apaglutuan anak ko. Automatic adalikan. Adaya mo kas jay, Nanang. Jay nga'y ada pupuligusan na. Jay nga'y ada oven na. Gas range, di bagbagayo, Nanang.
Ay, wan, isunsa anak ko. Ay, tanabanog akong agpuy-puyot. Ay, anak ko, aya. Agbakbaketak ka dilatan nga agpuy-puyot iti dalikan. Sige. Kitaan nyo nga rod no manutigas range. Tamang ipawitak iti paggatang nyo. Ay, agyaman aklaunay, anak ko. Thank you! Ay. Apay ngagsigsigarilyo ka dita abay ti automatic apaglutwak Apay aya. Ay umadayo ka man. Amangan nubumtak dita paglutwak. Ay nauna yun. Tayali ka kamlaunay dita paglutwam aya. Nanginangarod dita. Nanipod ginatang mo dita jak pay pulos na prusan. Tapay kumangamin nga prusam. Kanayon mo pa pumpunasan. Jak ngarod kayat amarugitan. Kita patinakawan na dyan karo batayaw. Computer, kwarta, dagita titinakaw da. Ang mga notakawan na mga dito paglutwam. Ay saus. Sabay naglagaan may. Manumi la dito bagkatan ngay. Ay jak ipalubos at akawan da dito paglutwak. Pulos ajak ipalubaw. Ay nagdagsan lakit din ay aguludan dito paglutuan. Apay agoy guyudong na dito paglutwam. Ay dinakpay matulungan nga main. Pangipanam aya. Dito'y silid Yakar mo ti kusina dito. Wain, idulin ko dito tama nga nutakawon da. Anya! Dito'y paglutwak ti kayda. Unay kan. Napatpatag dito'y paglutwak ng sika. Agi mo naksan dito paglutuan. Suron ka. Day, apay ngay. Ayan na nga di automatic apaglutuwa, maray. Insipti kon maray. Narigatan no takawon da. Nangisiftyam ngay. Ijay silid mikin nila kay ko. Anya. Isunti ka kaiddak. Anya. Ay na. Nagtungaan mikin nila kay ko. Sinigurado ka saan da matakaw. Aw, maray. Nakapasyar ka man. Ay makakatawa kun kamare. Umay ko nga ron kitaan titatak na dya paglutuam. Ta iso ko mamot tigatangag. Talaga gumatang ka, maray. Ay wan, maray. Ada kwartak nga impaw it ni Gina nga anak ko. Ala. Umay ka nga raw. Nakitaam titatak dya paglutuam. Ma'am, sa dino nga iti pangikabilan mi iti daytoy gas wrench yaw. Ay, ijay nga ato Iuli mi pa ay. Natural. Bagkatan main kadagiti kagadwak nga raw. Ay, saan nga ijay kusina ti pangikabilan yaw? Ha? Saan nga ijay kusina, ma'am? An-anuan nyo nga iti gas wrench yaw. Kunak man no paglutuan yaw. Ay, paglutuak Nga bijay sa alas ti pangikabilan yaw. Tapno makita dagiti bisita mingaw may. Kasjay? Wan, ijay nga ti salas ti pangikabilan nyo. Sige ma'am, da kayo ti masurot. Hello? Anyangay nanang. Nakagatang tayo ni tigas rin siya. Ay, wan anak ko. Nayawid mi pa yan. Jakmat amo nga usaran. Ay, adalin nyo nanang. Ay, nagadumat gayam apuli-puligusan. Manungay dayta, nanang. Inangin-nginang, di paglutuan ni Kumarik alulay. Ay, naanadan nyo nanang. Tamay sa abulan asweldok dayta. Win ka day, di ka madanagan, anak ko. Apay adito'y tanga ti salas ti ayan na daytoy paglutuan, aginatang mau, anggaing. Di mo bibiyangan day talakay, no di mo kayat nga agapata. Kasanuak makabuya iti tibay, taday tamot paglutuan ti nakatenga. Ay kat agbuya kalataa. No agluto ka, makabuya nga raon.
Siyak ti masurot dito'y balay. Iso nga agulimag ka! Anya pa'y latar aramidom ngay. Agidakan at maturugtan. Paginda. Di taigay. Sapay naka-moskitero na tapaglutuam. Siyak awan moskitero na nagadot lamaw. Agidaka kitdik. Madya talagang ti mapaspasamak. Madain, Anya amadeng. inagaw mo na tapaglutuanan ti atensyon mo. Kan panagayat mo kanya. Di na to pa'y maigatangan iti lutok amasida. Na, Imbag da ito apaglutuan, tananam ay tibiyag ko. Tasi ka, puro amin pa nagsagaba, ti sagsagrapo. Ay unay kan bakat. Aglisi ka mat adi tapagbuy-buyak. Aglutluto ak nga ron iti kanam. Rumaniglamo ka. Kunak tumet kang kangay jay kusina ti rumbeng ayan na day tapaglutuan. Ay, dito'y salas ti kayat ka. Day. Nagbura kan jay lutlutwab. Ay, sos. Ay, aglupyasan. Agapuyad. Ha? Ay, sunggudain. Ay, aguray ka ta mga lang iti danaw. Ay, ananwam ti danam. Ay, antuyat ti sangap langga na adanaw. Saan mo sa buwagan da ito paglutwak lakay? Nangida da ito. Ay, aglisi ka dita. Ay, saan mo sa buwagan? Ay. Oh, Ay, naidepan jay apaw. ay, nabasa akon. Ay, uray ti paglutwak. Nabasan. Pati da ito'y salas. Ay, nabakat. Agyaman ka ta naidep jay apaw. Nungay mapuuran da ito'y balay tayaw. Ay, salbag ka alaklakayan. Ignorante. bigat, aldaw, malam. Pumpuna sa mlatada tapaglutuam. Ay, siyempre nagpritwak gayam. Ay. Aglati ka no, numabayag yamanti ka na. No siyak di nakpay maiturod ang masakyan. Awan ba timbagbagam amasahing ka? Na, patengam pa iti pagturugan taday tapaglutuam. Nungay takahunda. Nung siyak matitakawan da. Ay, sos! Pagan ano da kamot ngay atakawan. Di naksamo dong-dong-wanan. Aglisi ka man kit didita, tapon punasak dito paglutwak. Na. Adun ti perdi na daytoy paglutuan yu ma'am. Ha? Anya ngay dagiti perdi na. Nalukay jay pagpuligusan na. Ay, kasanumet nga main. Ide jak mapuligaws. Minartilyaw nila ka ikaw. Ay, saan ma'am? Talaga maperde no mamartilyaw. Ay, hanggang apay nga ay asaanan asumgad. Baradaw jay pagruwan ti apoy na, ma'am. Di yumat ngamin punpunasan. Napunaw iti mantika. Isuan na baradaw. Ay, di nga lakay ko. No ibaon ko apunasan na. Di na aramidan. Nagsadot. Nay, adda pa'y kupit nandito'y bakrang na. Ay, day ta ako pitser. Kinugtaran nila kay ko, idi nakaunga. Ay, saan yu ako kugtaran? Tatalaga mapirde. Sapay day to'y abran nga inalayaw. Katjay kang inaan. Ay, kunak aser no kang inaan kat narigat mo't amapirde. Mayat mo't atalaga ti kalidad na, ma'am. Ngamno saan amaan na daan. Nalakamot amapirde. Tatay ko na nga rudan. Ti alikaman, nalakaman wenno nangina, rumbeng nga ilalaan. Imbatik pa'y na dyan paglutuan ije pagtarimaanan. Taado ka no ti perdina. Anya kanungay ti perdina. Ado nga road. Gapuken ka alaklakayan. Salbag ka. Naa, apay asyak ti pabasulam. Wen takinugtaram nga main. Kasano ajak kugtaran, kat kinugtaran nakmat. Ay, kano di mo mapuligos. Martilyum mat. Isumat ti kunam. Ay, manong ata ti pagbayad ko no matarimaanan. Na,
Di nakitaan ti kasta, tawan ti kwartak. Ni Gina ti pagdawatak. Diyay nagrigrigatak a pinagabroad nga anak ko. Masapol pa'y aya nga ibagam ang nagrigrigatam a pinagabroad. Kaslawan na itultulong kaw. Anya kumati na itulong mo nga idinagabroad ni Gina. Awan. Na. Ultimo 5 aduleng. Awan na itulong mo. Si Mangpot kan, lakay. Ay paya. Ala, nakaluto ako. Ay na. Serban ka iti kanam di tasalas. Ah, Nagado ti makan nga inluto. Ago makalakay. nagadumang agpaisaw. Una, daka di ta nga inling ta nga ugot ti kamute. Ah. Ugot ti sayute. Ken bulong ti saluyo. Anya. Puro ugot. Ay na, saan mo apagimunan ti paglutuak lakay. Taiyakar kon. Dituyen kusina ti ayan na. Jakon ipan ijay silid ta. Hello, anak ko. Hello, nanang. Anya di intex yung? Nadadaal adagos, tay kagat-gatang yung paglutuan? Ewan nga rod, anak ko. Naperdi adagos. Hindi nga mintatang mau. Ay kat di yung usaranan ano maalayo. Apay nga'y. Kat no day tamat lang kanun ti pagapapaan nyo kun ni tatang. Nagkuna. Dagita kabalay yo Agkin-kin namat kayo kanumot, iti aglawlaw day ta paglutuan nyo. Aya. Da kayo nanang, igam yo kano tay aklaw nga ikamkamat ka ni tatang. Ay, saan mo ta? Ay nananang, may mayatlatan di sigud adali ka na paglutlutuan nyo ide. Tasaan kayo nga agap-apa ka ni tatang. An-anusan nyo, ti agpuyo. Anya? Di yumot ngamin amungaan na dan ti alikamon, nanang. Laglagi po nyo tay pagsasao ako, nana. Nalakaman, wano nangina ti alikaman, rumbang nga ilalaan. Wen anak ko. Di ka madanagan. Takin nawatan kami iti amayo. Saan kami ngagap-apa? Gapulaang iti alikaman. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Nalakaman wenno nangina ti alikaman. Rumbeng nga ilalaan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag. Ne, Domeng, apay nakapanimid ka dita? Di nakman kasarsarita. Adda ibagak. Jaketa denggan. Agawid ni Gemma. Kano asamang pait? Aggat-gatang pa iti pasarabo na. Anya kano ti kayat mo? Sapatos, wenubado. Anan mo ngay dagita. Kwarta ako ma. Adu a kwarta. Ibagam adayta ti kayat kaw. Hello? Ading Gemma, kwarta kano lang ti kayat ni Doming a pasarabo na. Ay nasapay addaak dito'y paggatangan iti pasarabaw. Di nangarod kayat ti sapatos, wenubadbado. Apay, ado tibado na? Ay, awan. Kat no pisang-pisang ang dagiti t-shirt na. Awan pa'y sapatos na. Ay, apay nga'y, adi na kayat maigatangan iti gamit na. Kwarta nga rod ti kayat na. Ado kano a kwarta. Kat ni tatangay, anya ti kayat na apasarabaw. Damagam man no anya ti kayat na manang. Sige, tadamagat nga rod. Ala, damagam to nga raw, tainak gumatang. Ayan na aya dagiti atat tao. Tano ka sa ulam, di mo ida mabirukan. Tatang! Ayan mo! Adak nito! Ay na, adda kayo mo't gayam dito ilikod ti balay nga agpaypayubyob. Ay, di mo pigsaan mangag ni nanang mo. Ungtan tumanan. Kasano adi na kayo ungtan, kagap-gapuyo lang iji ospital. Imbawal di doktor yung agsigarilyo kayo. Ita agsigsigarilyo kayo manan. Shhh! Ay, di mo pigsaan.
Mangeg na kanina nang mao kunak. Agawid ka nun ni Gemma. Agawid ni ading mao. Damdamagan na, no anya ka no ti kayat yu apasarabaw. Ay na. Nagmayatan ti kastoy. Agawid gaya man di buridek ko Ibagayon atatang, no anya ti kayat yu apasarabaw. Ay, kwarta. Kwarta ti kayat ko. Anya? Kwarta? Ay sus, agpadpada kayo ka ni Domeng. Ay, wan. Ibagam. Adu a kwarta ti kayat ko. Ay, kayo ba sumakdo Siyak lang arod nagluton. Bakbakitan na ko, siyak pa'y lang ti pagsakdon yaw. Nay, nanang. Da kayo mat gayam taglut-luto. Itayak pa'y nga gunggunan diti balay. Awan pa'y mangtulong kanyak. Siya kon tagluto. Inkalata sumakdaw, tanay na ibusin ti danaw. Ni ko maduming ati sumakdo. Napangarod na kisugalan. Anya mo na dya kabsamon. Sugal tararamidan na. Imbis kumamapan magmulay dya bangkag tayaw. Ayan ni tatang yoya. At da ijay likod, nanang. Agsigsigarilyo manay. Palapalak sanday tatatang mo. Nagtangkan ti ulo na. Relax, nanang. Ungot kayo lang nga ungot. Inton kwan, da kayo ti sumaruno ama ospital. Ay na, sana ka makarelax kadagiti ka balay nga wan serbina. Dahito ibagak kada kayo, sigurado ama relax kayo. Agawi din ni Gemma. Kanaw, ibaga man tay gatangan na kiti pasarabaw. Iso nga ron ti padpadamag na. Anya ka no apasarabo ti kayat yo. Ay adu, di pagkurikor man ti importante agatangan na. Anya? Kurikor. Cotton buds. Nanang, nagado ti cotton buds amagatang ditoy. Iji nga ron abroad ti kayat ko paggatangan na. Ibagam tagumatang iti pagkurikor kaw. Hello, manang. Cotton buds ka no, ti pagatang ni nanang. Anya? Jak mangeg, ulitin man. Cotton buds ka no, ti pagatang ni nanang. Ne, apay, awan tila ko dita. Adda, ngam kayat na kano dya imported. Tapno iso kano, ti pausar na kadatatang, kasamotan ka ni Dumeng. Tapno manged da kano, dagiti ibaga ni nanang kadakwada. Makapakatawa kayo, mag. Pudno ti kunak, seryoso ni nanang. Iso agatangam laptan dya kayat na. Sige nga rod, manang. Kat, dagiti daddo mangay, anya ti kayat da. Kwarta mo ti kayat ni Dumeng. Ni tatang, kwarta mo't lapta. Kat, sika ngay, anya ti kayat mo. Kwarta mo't Mala, makaamo kayo nga rod. Mayat mo't kitday, tapno sa anak ama over baggage. Agawid ka, pare Domeng. Kanya yung teramida, kung naibus mo ti kwarta kapag sugal ka. Bakakmait. Sika man. Doon sa malas. Umay kanto manan makisugal Ay, umayak Doon to ti pagsugal ko. Tagawid ni ading ko, Gemma. Ay, jag trabaho iji abroad. Win, ikanak to ti kwartak na jay. Sigurado ka. Una, may kunto amin isugal. Mga bakanton pare. Sigurado day ta. Isu nga umay kanto manan makisugal. Ay na. Uyag ka mga uyag. Di na pa'y paturugan mag. Ay, anya nga iti maramidak. Aguyo ka nga raw. Sabay sangon kanyak mag. Ay, ungat ka lang ungat. Uray pa agas ka nga agas. Nung di mo magsardangan ti panagsigarilyo. Di ka malaw mimbag. Uy, sa anak matan nga agsiksigarilyaw. Anyasan. Maangot ko di payod mau. Agat sigarilyo kalata kanayaw. Pangalalama ya itigat-gatang mo iti sigarilyo malaklakayan. Domeng, adan ni Gemma, simbang putan. Simbang putan? Wan, Isunsa matan deta magmag na. saan mo to na nagpasundo iji airport? Ay, Apay nga, tamay salaang mo ti guyod na abag na.
Jema! Ay na! Adakan! Adda akaw! Ay, sabaton yun na ha. Ah, Manong Dumeng, si Kadaytan? uwan. Arakupon ka man, Manong! Ay, na. Diyak pa'y nagdigos. Ay na! Una yan! Kaang-angot mo matang dagiti tatawi dyan naggapo kapag yan. Ha? Anya ngay nga angot dita. Ay! Naganglit ka, Manong! Ay na, di kita-kitaan na kasta. Tawan mo't yung pagatang yu kanya. Ur-urayin yun samat nga irwar ko di pasarabo kada kayaw. Awan! Sa balit urayak nga irwar mo, adeng. Ay, uray siya, anak ko. Jak pagan ano, ti pasarabaw. An-anwak ngay dagita. Ay, gayam. Di yung pagatang ni Nanang. Ay, mabit laang taalaak dito'y malitak. Inggatangan na kang agpaiso, Nanang. Huwag nga raw. Oh, data di yung pagatang yun, Nanang. Di pagkurikaw. Ha? An-anwam deta pagkurek ka or bakit? Nagadungay pagatang mo. Day tapay laang ma. Ang kabawsan din nanang. Ni, Nanang, apay ngay, nagkutong kayo mutan. Kasanaw, katsak mat amin ang dagtrabaho dito'y balay. Nidak pa'y tulungan nga agsakdaw. Ni Domeng, nagsadaw. Nenenay, di ibagbagati kasta iti sangwanan ni Ading Jima. Ay, ibagak! Anya ko matibayin ko. Ni matatangmaw, sigarilyo. Isu nga uyak. Apay, pagsaksak-duan nyo aya. Dita ka ba? Awan pa'y gripo yu aya. Awang nga raw. Isu kumamit aramidan da tatangmaw. Kan ni Domeng, nagsasado da. Kwa. Ay, ni nanang ang tatila ibagbagana. Aginanakan, Nanang. Tada kamin ka ni Gemma ti agluto. Wen man, inak mamut yid da basit tanay, nagsakit ti bukod ko. Sige, Nanang. Riingan da kantaw, inton mangan tayon. Ay, naibus man gaya man, ti Danom. Awan pa'y maibaong na mapanagsak daw. Ni Manong Doming ngay. Saan ang matatao dito'y balay dayja tao? Mapan makisugsugal. Kanayon ko nga ipalagitkan kwa na tay pagsasao ako na. Liklikan ti bisyo, tapno saan ang madadaal ti biyag mo. Ay, isumit lagayam anak ang late. Taday tala sugal tas asikaswan na. Kasano nga rod ang makadigos kat nagadayo mo ti pagsakduan. Iso adya itad mo akwartaken kwa na. Sigurado, isugal nan tulaang dayjay. Una yun ni Manong Doming. No adda kwarta na, di na pa'y maiturad ti gumatang iti uray asin la kuma. Iso nga ita, agpanunot ka ading ko. Itad mo ka di pa'y kenkwa na, di ingkarem a kwarta. Kumusta nga'y tirik na yun, Nanang? Nasakit pa'y databukot siya. Ay, huwag nga raw. Pati sikat ko. Nasakit. Kanto'y tumang ko. Nagadumot ti marikrik na yun. Gagangay iti bumakot. Uray ni Tatang, agkarasubligayam iti ospital. Natangkan tumot ti ulo na. Kuna di doktor, nga isardeng nandag sigarilyo. Agsigarilyo malata. Ibagak kumakan ka, asaan mo nga ikan ni ti kwarta na. Taigatang namutla iti sigarilyo na. Ay na, saan kon nga ikan idakin ni Manong iti kwarta? Adda na panunot ko apang igastusak iti kwarta nga itad ko kumakadakwada. Good morning, Ading. Nakaraing ka gaya man? Nagsapa ka nagring, Manong. Urayan ka makariing. Mumaon. Apay, Manong. Ay, kaitid mo na dyan karim akwarta. Ano maya? Kwarta ka. Ay na, nakapanunot akon, Manong. Jack, itay, di kwarta kang ka. Anya, apay ngay? Mapanmunto malay sugal. Sayang laang jay manu atawan ang nagbamban nugak ijay abraw. Ay, igatang ko iti mulak iti bangkag. Napanunot ko nga agmulak iti natag. Pagripo tayo laang ang jay kwarta nga itad kukun ka. Kita man, nagadayo ti pagsakdoan niyo. Panawanan tapno maadaan tayo mat iti bukod tayo agripaw. Anya? Kababa inti makisaksak do dita ka aruba.
Jima, ay na. Ayan na nga dya kwartak. Itad mo na. An-anuin nga ti kwarta tatang. Kwartak mat Igatang yun tumanan iti sigarilyo. Sana ang tanay, agsakit kayo. Kita naman dayta. Uyag kayo nga uyag. Gatang tayo langan iti agas kan vitamina yo ti kwarta nga itad kaw. Tapno umatidog pa'y ti biyagyaw. Tay ko na nga rod ni Manang, liklikam ti bisyo. Tapno saan amadadaal ti biyag mo. Oh, nya nga pare Domeng. Hintay man makisugal Agur-ura yan, dagiti kakadwata. Sana pala makisugal ita. Taapay. Di mo kunaan nga awan kwartam. Simangpet ni Jema. Sigurado nga inikkan na ka. Di naktupay kahit nga ikan iti kwarta. Taapay nga Diyan mo. Pagtrabahon nakpay Aggan gripo tayo nanang. Saan tayo ang makisakdo kadagiti ka aruba? Wen nga rod anak ko. Nasaya at man daytoy panagawid ni Jema. Kan agpaaramid pa'y kano iti banyo. Tapno saan tayo ang makibanbanyo kadagiti ka aruba? Sino nga iti mga ramid? Ni Duming Sigud mo't akarpintero. Kaya nangata. Saan ang makapagsaan ka ni Jema dayjay? Mabain kang kuana. Oh, yadan gripo tayo, nanang. Wen nga rod. Nabayagan na tartari gagayak ti maadaan iti gripo dito'y balay. Kabailan mo't gayam ni Manong Duming ti agikabit iti gripo. Idi kumapay ngay naramid na. Nagsadot day takabsat mo. Diyay lagsugal ta mo ng aramidan. Bayan nyo nanang tabagbagaak. San arumbang nga agnanayon latta nakasta. Woman, tasi kamatlat denggan na. Manong, agdigos ka man mo. Nagadun ti danong tayo. Apay, madipay latipay odkaw. Madilat ta. Nanglit kalat na. Aya, isumo lagayam asaan ka makaaram. Ay namanong, adan gripo tayo. Awanen ti rason tapno saan kang agdigaws. Ay, uwan mga rod. Kan adamot ten napintas kan nalawa abanyo tayo nga impaaramid kaw. Inaldaw kan nga agdigaws. Kaya nga magkwarta ka dahing. Adan. Adda Taytangdan mo ang nagaramid iti gripo. Isulat itad ko. Ay kaagyaman na ka din kaw. Ngamnay, di mo isugsukal Agungetak no madamag ko amapan mo isugal ti kwarta nagrigatam. Saan? Igatang ko iti sapatos. Kaya't kumuti mapan sumirpat iti balasang di tabagatan. Ay sus, agoy uyot manen ni tatang. Sumrumanan ti sakit na. Ay sige, tayo naman kitaan. Impa-doktor na ka manan lakay. Ay, uwan nga raud. Kwarta ni Jema tinaramat dito. Pati agas mo, iso, tigimatang. Kasta aya. Ay, anya nga kat sa anak mo na makapagtrabaho. Di kan dumawat iti kwartam ken ni Jema. Numapan mula igatang iti sigarilyom. Sa bagay, binagaakmatan. Andi na kanikan iti kwarta. Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Liklikan ti bisyo tapno saan na madadael ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Naimbag nagsapam, Nana Mila. Nay, bayat ti isang mo itang agsapa, Susan. Kastala ti biyag na. Umisum tayo mo't sagpaminsan. Awin Ay, kasta kumakanayon. Di mayat. Ay, anya ti gatangam. So ka, Nana. Taagadubo akman. Nana Mila, gumatangak man itisoy, taagadubo akman. Siyak ti una alakwan, Nana. Saan aday talaad? Na. Kunamlan na pintas ka mat. Mas laad ka pa'y matngam siya. Ay, no apay nga men, ana ilot ti lubong aya. Tanas kan ang makigiddan ka pa'y agumatang.
Ang mga numaakara na kiti kinalaad mo. Nagalasan ti panagsasaom at talaga, Susan. Kunamlan asino kamat anapintas, tongpaon ka Ay, to ba? ay, aguray kayaw. Mabitla ang taitad ko tigat-gatangan yaw. Kasano ngamin nana? Aps! Di ka nagsaaw, Susan. Aw, at to'y tiso ka, agat-gatangan. Siyak matis, Aps! Di ka nagsaaw, Wilma. At to'y tisoy, agat-gatangan. Ala, yawat yon tibayad yaw, kat di kay agsasaon. At to'y tibayad ko, nana. No, Di kumakamit ka ka na. nagsaupay, Susan. Mala, ingkan. Ay, naku. Nagalo. Di ka nagsaaw, Wilma. Yawat mo tibayad tisoy, taagawid kan. Oh, adtoy, nana. Agyamanak. Mala, agawid kan, Wilma. Ay, na yan dagijay ababae, aya. Taka na yun da nga agapa. Ha, makapasuron. Ay, amom ka di banjaw. Tongpag kumaitay ni Will may distor ni Nana Mila. Imbag na nakapagtapulak. Ay, Agasaon ka nagalas ti panagsasauna. Ako naman asino. Bag kumamot na baknang. Ngampadak tupay matlang ang mamirmiraot. Ay no. Minton masalaw ko pa'y dadya babae. Tadyak magustuhan ti panagsasauna. Talaga atong pak. naluto ka din, de talot-lutwam. Santay. Ha! Aging pipintas na dya, Wilma. Pilitan na tiyag papintas. Ngamsan latamot nga balikas ti rupa na. Ay, Ha? Ay! Banjaw! Agsarsarita tapay lang ang pinanawan na kon! Hay! Agsupli ka! Tapno da ka sarsarita! Asino ka di tinapimpintas kada kami kini Susan, Jinggoy? Ay kat, siyempre. Sika, bakit? Adayo, anapimpintas ka ngam ni Susan. Talaga man. Ngam no agsasao day di ababae, kunamlan asino ang nakapimpintas. Pwe, Anya ti ko nanaya. laad kong kunana kanyak. Di mo pala tinungpa, taganaban na. Apay, napintas ayamay, katsan may. Naglaad to pay. Inton maminsan na pagsawan na kay tilaad. Igusugos mong tirupa na. Ay talaga ah. Bay aman ta kanayo nak nga agpaparlor, tapno kanayo nak anapintas. Ha? Apalan nak ngamin ni Susan ka. Iso anagalas ti panagsasauna kanya. Sa bagay, adalat ta discount ko. Tagayam ko dyan may sa beautician. Ay katuan ingkag paparlaor. Mayat day ta, tapno napintas ka lata. Alang araw tayo, kita mo, no naluto day ta si tayo, tanay. Ay, mabisin ako. Wala kay, naluto day to yan. Mangantayon. Anya tigatangam, Susan. Ay, gumatangak man iti sabon na banglo, kan shampoo na namila. Tay na banglo a shampoo ta agpabanglo akman. Ay katuan Ay kastala ti biyag, Susan. Agpabanglo ka, tapno ad-adda magustuhan na kanila kay Mau. Ay, nana. Iti kasta, sa anak nga agbalin alaad. Amo yumutan, agkakaiwara, dagiti laad dita. Ay, sabalin sa manan ti pagturungan ti saom. Saan kit din nana? Kitaam man ni Wilma. Naglaad. Ay, saan ka nga aguyaw akasta, Susan? Sana nasaya at dayta. Sana bali tapod no matibagbagak, nana. Ana Mila, gumatangak man iti shampoo. Tay nabanglo tay paborito. Amom day jayon, nana. Sige, mabitlaan. Una anak, nana. Tasyaktin mo na. Mas dawak namin kan ka. Itay ka pay laang nga dito. Ngam di ka pay la nakagatang. Kat, anya ko ma? Nakarit ka talaga babae niya. Ups! Di kay aga pa ditaw. Nala, mabitlaan, taitad ko tigat-gatangan yaw. Jinggoy,
At to'y ti kape agat gatagam. Agyaman ak nana. Adto'y mo't tibayad ka. Jinggoy. Adaman ibagakan ka, anya? Apay, di mo lang mabagbagaan ti asawam. Ha? Apay ayanan Kana yun da ngamin nga agsubang ka ni Susan. Tunggal agranada dito istor ko, agsubang dalata. Basol ni Susan Nagalas ngamin ti pa nagsasawa na kini Wilma nga asawak. Iso ako nagkini Wilma, atong pain na langan ni Susan, tapno saan niya, gram. Ha? Kasta ti balakan mo iti asawam? Ay katuan anana. Anya pa yung arod niya Mistik Ha? Mistik talaga, Jinggoy. Anya? Imbes nga nawam ti asawam, ngam kasla idordoron mo matan na makiapa. Kastoy ti makunak, Jinggoy. Ha? Bagam ti asawam, aliklikan na ti makiapa ken ni Susan. Kasano ko maamaliglikan na, no kakasakit mo ti sasawan ni Susan ken ko Imbag ata saan na siya ti pagsawan na iti maday. Ay tano siya, kog tarak atay nga na. Anya! Ay, madi Sana nasaya at ti kasta, Jinggoy. Denggam ti ibagak, Jinggoy. No napakom babatisong bat, maliklikan ti apa. No nagobsang, robroban na. Amirisan nyo anaimbag ti kayat asawan ti imbagak, Jinggoy. Iti kasta, maliklikan ang ti panagsinsin no bang dasusan kan Wilma. Naawatam, Jinggoy. Naawatam ka de, jay imbagak, Banjo? No napakom babatisong bat, maliklikan ti apa. Ngem no nagobsang, robroban na. Ay nanamila. Ni Susan ti pangibagaan niyo iti dayta. Tano siyak ti mangibaga. Ay, di nakpulos ng denggan. Isu nga agul uli mangkaklatan. Sa anak ang makibiyang iti araramiden na. Ay sa anak kasta, Banjo. Asawam dayjay. Isu ano made ti aramid na. Dilawam Ay, may mayatlatan tay agul uli mak. Ngam siyak ti apaan na, nana. Makaamon ay tibiyag na. Imbag man ka kanayon ka nga agpaparlor? Kastalati biyag ang papintas tayo, tapno apalan da tayo, dagitilaan. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Wilma? Ay na, adda ngamin kaarubak asubra ti apal na kanyak. Iso nga adda tag papintas. Ay, wrong, friend. Di ka makiap-apa. Ngamin, awan di peace of mind mo no kasta. Ha? Uray na pintas ka, no awan mo ti peace of mind mo, gaputada ka apam, di awan mo tla serbi ti pintas mo. Ha? O sige, papintasan ka, friend Wilma. Ngam saan ka makiap-apa? Ma-stress ka laang. Ad-adan arumar nagiti wrinkles mo. Oh, kita dita sarming day tamuging mo. Ha? Ayun, anya. Ay na, damat gayam wrinkles kon. Ha? Ay, apay ngay. Ammom ti aramidam? Tapno di ka wrinkles? Liklikam ti makiapa. Liklikam ti agungat. Kan, masapul akanayon ka nakaisam. Kasjay. Kasjay? Of course. Tano kanayon kang agungat. Ay, uray kitaam. Agbalinan akul doroy tarupam. Wano saan? Kasla papel anakunas. Sobra kamot. Ay na, friend. Liklikam ti makiapa. Saan anasaya at dayta? Oh, kita anak. Beauty aklat ta. Gaputawan ka apak.
Isu asika, tapno beauty kalata. Makikapiyakan kadagiti kaapam. Kat kita ad-adda apumintas ka. Kasta. Ala, ikulot taray tabuok mo. Kat ag-pedicure, kun ag-manicure ka. Plus, kanayon ka nga umisam. Liklikam ti makiapa. Tapno beauty kalata. Ay nagado ang masabat ko. Ngam sikapay laeng mat. Liklikak ka no ti apa. Tapno beauty aklata. Na, kundi pakulot ka pa hindi tabuok mo. Ngam di mo matbagay. Panawak man laeng. Na. Nagbastos mo ton ta pinanawan naklata? Hoy! Agraraman! Di kag bali na bastos! Hoy no! Kunamlan asino talaga dahi dya babae? Tinalikodan nakit din, hindi ka sarasaritak? Che! Kunamlan asino na pintas? Di namot nga rod bagay di kulot ang buok na? Ang mga no di nakakayat atutupan, iso at tinalikodan na kalatan. Wow! Bastos kit di ah! Makaumakan, Susan! Kanayon kalatan ang makiap-apa. Ay, mabain akon kadagiti ka aruba. Gapo itikas tanga ugalim. Ay, mababain akon! Anya? Ay, Iba inak nga asawam? nasaysaya at salaangan. Nga agawid akon ijay balay may. Taimbag ijay, taawan tinangiwat. Awan timang manggag ko akanayon nga aglalaaw. Tasaan matagas ta dagiti dadakkel ko? Sige! Agsina tangarodan ano kasta ti kayat mo? Nudi ka agbalbalew. Uray sa anak matan nga agsubsubli dito'y balay. Agnaed akon ijay balay may. Nana Mila, gumatangak man iti sabon a paglaba. Nay, mayatisam mo ah. Ay bagay mo tinakaisam, Wilma. Ad-adda pumintas ka no kasta. Ket no naglaadak ka no, kuna ni Susan. Sana pod no dayta. Ay mas dawak ngamin kada kayo adwa. Takanayon kayo nga agapa. Likli ka kun ni Susan, Nana. Tadyak kayatin ti apa. Saan mo aliklikan? Ngamkit day, kastoy ti aramidam. Uray anya ti ibagbaganaken ka ang makapasaer. Sungbat am lata iti napakumbaba a sungbat. Tay kunada nga rudan. No napakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngam no nagubsang, rubruban na. Ha? Wen anya, Nana. Ne, mayat man day ta apagsasaw? Wen, Wilma. Kasta ti aramidam, tapno maliklikan ti apa. Ay sos! Nagilot-lakit din ti lubong aya. Tasi ka man ang tinadanon ko dito istor ni Nana Mila. Makiapa ka manan, Susan. Katno po or ti kararwak na itatao. Isa ano mabalin ka Jack kumakayat ang makita. Awan matidakas ngar aramidan na kan ka, Susan. Anya launay ay ati pagapapaan yaw. Ay, Jack malipatan tinakunana idi kanya. Nga aging babak na nga kano. Idinto tatuyo laang ti paspasidak kadagiti anak ko. Anya ti makuna, mitinakuna ni Susan. Wilma. Ah, kwa. Sorry Susan. Sorry, no anyaman dagiti madi an isausawang ko kan kaidi. Oh, nagsore ni Wilma. Anya ti makunam, Susan. Sorry ka dyan. Sorry nga. Adaya agas ti sorry. Amom Susan. Adumot dagiti nagmamadi abalikas mo kanya. Agkakasakit. Ngam ita, saan kun apanunutin dagitay? Tadyak kayatin ti apa? Mala, agkapya kayon.
Tapno naragragsak ti biyagyaw. Pakawan ti makikapya ka ni Wilma alaad. Ala, uray di mo kaya't ti makikapya kanyak, Susan. Saan ka nakagura? Ngamkit di, kalikagumak ti panagkapyata. Husto ni Wilma, Susan. Naragragsak ti panagkarubayaw, numayat ti linangan yaw. Liklikan nyo ti apa. Di kay agisawang iti makapasair iti tunggal maysa. Laglagipan nyo na ito'y nga ibagak. Tinapakumbaba asong bat, maliklikan ti apa. Angam no nagubsang, rob-roban na. Wala na, laglagipag dayta. Ken maysa, na kayo matlaang tinakababaen, no di kay agbalbalew. Amangan no agraman ti asawa yaw, kat ibain da kayaw. Ha? Panunutan nyo kitday ti pagsayaatan yaw, kat liklikan yaw ti makiapa. Jinggoy, inakbiit padiguan ni Susan ah. Kalpasan na, mangantayon taon. Anya, patigwam, idinto ta kalaban mau. Jak kayatin ti apa lakay. Bareng iti dayti nga aramida, kat agkapya kamin. Adula amin nga ramidem. Sayang detay patigom kun kuana. Mutoy kita ita Ay nalakay, ado ti linutok asidaan. Iso abay anak, tainak padiguan ni Susan. Atoy, Susan, padiguan ka iti buridibod. Ado da itoy, umdas asidaan nyo kadalakay mo. Tanya, ti pangipagpagarupam kada kami. Awan masid si dami. Saan akas ta, Susan? Kaya't kulaang agkapyatan. May mayat gayam no liklikan ta ti apa. Itikas ta, saan ta analaka abumakot? Anya? Wen, Susan, iso nga agkapyata kit din. Tapno ka na yung taan na kaisam. Iso nga awata mong dayto ipadigukan ka. Kastanda ti pan nakikapyakan ka. Lakay, agawid kan iji balay. Kaya't kun ti agbalbaliw iti nagalas nga ugalik. Saan akon ang makiap-apa? Aramid ti pakakitaan. Saan lasaw? Uwan lakay, fix man. Nagbalbaliw ako na talaga. Amom ka di, pis kamen ka ni Wilma. Di nasayaat. Agpinpin na digo kami pa yan ay iti si daan. Isong agawid ka kuman lakay. Ngamin, saan akumpleto ti ragsak mi kadagiti anak tanawan ka? Nasayaat ma ta naka-Ameris kan bakat. Tanaragragsak ka matlaang no saan ka nga apapera. Uwan lakay. Amok itanday ta. Naka-Ameris ako na talaga. Oo, padiguan ka iti white beans nga dakukod na, Susan. Ha? Adtoy, oh. Ay, nahay! Talaga? Ay, sus! Nagimasan. Kababain mo tankan ka, Wilma. Ina, awan ang yaman na. Tinapatid na ragsaktan. Huwag nagpaiso. No, idi kumapay ang nagbalbaliwak. Di idi kumapay ang nagkapyata. Kastala ti biyag, Susan. Dakes man ti ugali tayo ini. Ngam adalat ta pagbaliwan tayo mo ta. Iso nga ita, ituloy ta ti agbalbaliw. Tapno may mayat ti panagkaaruba ta. Ay, huwag, Wilma. Agbalbaliw ta nga talaga. Para itinapintas ang panaglangan ta nga agkaruba. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No napakumbaba ti sungbat, maliklikan ti apa. Ngem no nagubsang, rubruban na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibya! Lakay, ada papanak. Papanamanan? Ada ka no badbado nga itad kanyak ni kumari nga istileng. Kaslasaan ka mo ta makagatang itibado. Di mo ka di amaw nga importad dagiti badong ipadawat ni kumari kanyak.
Ay na, nakababain ti mapanagdawat-dawat. Ay, agtal na ka man. Basta mapanak iti ayan na. Barang adamot t-shirt nga ipadawat na apara kanig ka. Bagay mo dahito a blouse, mare. Tanapo daw ka. Stripe malt. Wan, pakutungan na ka. Tapaatidog ti stripe na. Ay, saan nga ta amadlaw dahito'y bilbil ko, mare? Saan? Oh, dahito'y pa ini. T-shirt mo. Mare, awan ti pang lalaki. Para kumakan nila kay ko. Ay, adda amare. Ado dagiti t-shirt nila kay ko asaan nan nga usaran. Aguray ka nga ro dito'y salas ta inakalaan. Imbaglakit din ta impalagip mo. Anya ti inaramid ni Mari Estrella dito'y balay. Imay naman inala dagiti impadawat ko abadbado kan kuana. Imbag man ta kinayat na dagiti daan abadbado tayo. Ay, kayat na ta imported dagiti jay lakay. Limok magak ngaminan bakit? Saanan nga umanay kanyak dagiti abadbadaw? Iso nga rod nga impadawat ko tapno awan ti wara dito'y balay. Nasayat ano kasta? Angam na amumatan ni kumari mga Estrella. Naglaing asumao. Inikak lang nga ro doon. Agsaupay laan. Nay, ibay ka ba't kayam nakipaling kay Estrella? Ay, wala na. Gumatangak man, iti lechon kasi daon may. Lechon ti si daan yaw kunam. Wala na. Ay na, imbag man. Karne ti si daon may. Kasanumot nga may. Saan akayat nila kay ko tinatag? Ha? Saan na kayat? Ay, wala na. Agsakit ti tiyan na no natang ti si daon may. Aya. So, aday toy. Kapilitan a karne ti ipasidakkan kwa na. Nana? Addamadlaw mo kanya? Maawan mo ti madmadlaw ka. Anya day taya. Kwa? Daytoy blouse ko. Baro aya day ta blouse mo. Ay, imported daytoy, nana. Aya, kastoy gayam ti imported. Wala na. Dolyar ti bayad na. Manungay mo ta dolyar. No ibagakan ka, di mo matlaam mo. Basta, nangina. Nay, kasta unay mo ti panaglingat Mount Estrella. Wen nga rod, nana. Day tangamin ba daw? Napudo ti kasta atela. Saan na bali, nana? Ta-imported man. Tata Marciano, itulod nakman ni Jabalay. Mala sige. Aklugan kan. Ay na. Nagpudotan ti panawan. Ay gagangay na Saan nga main ang nagtudtudo itinabayag? Win nga rod. Ngala, paandaran yun to'y tricycle yo. Tane, aldawan. Agluto akpay, tata. Ay, unay matay to'y alakayan. Makaulaw ti anglit na. Ngay na, matayak iti angot ti kilikilina. Ay, para! Ay, nita, dinansamat na nga. Para! Nay, apay ang nagpara ka. Adayo tapay mat ije balayaw. Bumaba akon. Nay, apay ngay. Ay, maulawak kita ang lityong, Tata Marciano. Anya? Ay, nagpigsa. Ay, makapaulaw talaga. Nay, awan mati ang lit ko, tikunak. Ay, anya nga awan. Ay, nagpigsa ti angot na. Maangot ko aging ga iti unag ti tricycle mo. Aglugan kan, ta itulod kan. Ay, saan ang tata? Makaluglugan? Ala, ibaba mong dagiti pinalengke. Taglugan na kiti sa balay. Kababain matano saan ka nga itulod? Saan nga rudan? Sapay dito'y pay matkatangaan ti awan matatao tinagparaam. Ado, ti maparak at tricycle ditoy. Agurayak Aldawan. Uray pay. Mamuan tulakit din nila kay mawasaan ka nga intulod.
Sapay pulis nila kay Mau. No kung mga minta nagdigos ka, sakbay ang nagpasada ka, tata. Di awan kumati bumaba a pasaheros mo. Ha? Ay na. Awan ti ang lit ko. Nagpigsa! Saan pa'y mat ang nagreklamo ni bakit ko nga adda ang lit ko? Na-immune siguro na. Kun, awan pa'y ti padak a tricycle driver ang nagreklamaw. Mabainda siguro ang mangibaga, ah. Awan pa'y pasaheros ko ang nagreklamaw. Ay na, nagadulagit din aya ang reklamo yung tata. Basta, jakon kaya taglugan iti tricycle yo. Ha? Saan mat ko maakas ta, Alan Tata Marciano, ibabamon dagiti basket ko. Apay nga itakala na gawid. Anyat orasan? Ay na, makaparurod day at Tata Marciano. Tila pa karururudam at bakit. Agluto kan tani. Mabisin kami kadagitan anak mo. Wina, hanggang aguray taagin na naak 5-8. Anya day jay? Apay, Adan samot simbrak akapri dito balay. anya ka pre? Nagpigsamot nga anglit day jayan. Anya? Kasla. Nene. Ay, apay nga angutan nak nga eh. Ay. Bakit? Paano pa nga da anglit mo? Anya? No, nagpigsa ti anglit mo. Siyak, ti ada anglit na. Apay, di mo maangot. Day tabagem. Anya? Oh, nagdigos akon Iso asaan kan nga umadayo kanya. Unay kat nga minan day nga anglit mo yata nagpigsa. Ay, di mon ulit-ulitin nga ibaga. Tano marurudak. Amang ano ibarsak ko daytoy karne a ginatang ko. Na. Ay, unay ka nga min day anglitan ay. Panagkunak. Naakaranak. Nakakaram ko ma. Itibado nga inted kanyak ni Kumari Istileng. Iso, tinakaakarak. Anya? Agi padapadawat. Adamot gayam anglit na. Sigaman nga min. Tanaghilig ka dumawat ka dagita gagayem mo. Amok itan lakay. Iso adya kon dumawat itibado kan ni Kumarik nga Istileng. Agudo nga klakay, ada ka di pagatang mo. Gumatang ka man iti pagtalik iti kaldeng. Apay ang masapul at alyam. Kababain nga rod. Tamapanda dita ka Aruba kat ni. Kanan da jay mula ti ka Aruba. Aya? Isu nga italik man langan. Tapno saan data nga ireklamaw. Aywan alakay. Kababain mo't no ireklamo data. Ay, Istileng! Umay kamot gumatangan itilakok. Anya day talako yung ayanana. Dagito inday, natnatang. Jak amo nga glaklako kayo matgaya man nana. Ay na, mula ni tatam dagito. Ibay ko laang inlakaw. Tapno, at asukat ti gastos akin. Banog na. Nasaya at nukasta nana. Ay, wun gayam. Hindi ka magayam ni kumarim nga Estrella itibado na. Imbaga na kada kayo, nana? Wan nga raw, kat important ka no, panjintad mo kunkwana. Mabalin ka din nga ikanak ma. Uray sa anod nga imported, basta da. Sige, nana, bayam, idagasan kanto no umayak man nun makitsanda. Ay, sige, iban nga rod balasang ka. Agyaman na ka. Saan mo ka din nga us-usaran day a short pants mo lakay? Saanan bakit? Apay aya? Itad ko manlangan ka ni Nana Norma. Dumawdawat nga minitibado. Kayat na dagita? Wen, nadamag na kano nga inikak iti imported abado ni Mari Estrella. Dayta nga Estrella. Saan mo nga ikan itibado? Tanay, tilamat inwarwaras na dita ka Aruba. Ha? Anya ti warwaras na? Agasam ngay. Imbagbaga na kano, aga po itiintad mo abadaw. Naadaan iti ang light. Anya? Kunakmat kang ka, asaan mo abasta-basta ikanday ta ako marim. Ta sabalit agtartara iti panunot na.
Awan mo ti ang lit ko Inikam lang nga rudan. Dakas kapay. Unay mo't daytan? Isuasaan mo nga ikikan. Ay talaga saan ang lakay? Diyakonik ka na pulos. Uray dumawat pa'y kanya. Oh, makitam daytoy ba daw, Estrella? Yelo ti kulay na nana. Adda sabong na analabaga iti tanga. Inted ni Estiling daytoy. Ay sus nana, maakaran kan Ha? Maakaran iti anya? Kat no nagpigsa ti anglit dayjay nga istiling. Ay, tapna mo yun nana. Agbababawi akadimawat iti bado kan kuana. Apay, naakaran na ka? Ay, katwan. Ay, kasta unay tibain ko kanila kay ko. Awan mo ti anglit ko ita. Addan to nana. Uray puutan nyo. Nay, apay ngay asyak ti umay mo ilugan. Kat ni Estrella ti nakatakder dita sangwanan. Ay, jak kayat nga ilugan ni Estrella. Kaapay, Tilan to man ang ipagpabasol na kanyakaw. kat no agparpara iti pagluganan na. Aglugan kan. Adu dita apagluganan na. Sige man nga raw, tanay. Adaw dagiti lakok nga iyawid ko. Ay no, arestaro man day dyan ala kay Marciano. Apay ko mga restara? Di nakit din inlugan. Agpliti akmat Gimura siguro kan ka ta pinabasol mo ide nga adda anglit na. Nasakit lang, tinakam na. Lakayan ni Mang Marciano. Nalaka masasayar tirik na tilakay. Wano bakit? Imbag ko mga min, no di mula ko maimbagbagan asos petsyam. Kasi ka magam tinabangsit. Anya? Si ka tinakabasol bakit? Isuasi ka tirumbang nga dumawat iti dispensar kan kuana. Laglagi pa tay pagsasao ako nada. Di ka agbabasulatan. Tama nga no si kanto ti madaksan. Ay, aristarom kit din. Kas karina ay ti mga restar. Naguri ka man. Damaangot ko manin Anya manan? Kunakan ka nga agasam day ta angot ti kilikilim. Ay no. Basol day dyan nga istiling. Nene, papanam. Inak man pagsasawan day dyan babae. Ay, saan? Agsubli ka. Papanam, Estrella. Inak man pagsasawan day dyan nga istiling. Ha? Taapay. Mangtid iti bado. Ang adamot gayang body odor na. Na, inikanak mo't ni Estiling iti badaw. Ngamawan mo't ti body odor ko. Ay, addan to nana. Uray puutan nyo to'y kunak. Nay, Mara Estrella. Ha? Ada ka mo't gayam ditoy. Nasaya at mat, tasikan ti dimanon. Apay, Mare. Diyay inted mo abado kanya. Adda body odor na. Isugayam dayta ti inwarwaras mo apan ang pirdi kanyak. Amo ko, dagita nga ibagbaga, Mare. Ay no. Na. Ay, sumardon kayo, tanay. Adda pulays. Nilakay ko gayam. Sino nga tati umay natiliwan dito, oy? Ay nalakay. Imbag ta sinurot nak. Kunak kat adinak baybayan. Ay na. Tiliwam ni Estiling. Na, sikat ti umay mga pakanyak, ipatiliw nakit din. Ay na, madimot nga mintikas ta nga ugalim, si ka Estrella. Anya ko matimadi nga ugalit, nana? Ay, lakay. Anya nga ti at aramidom dita. Nakatakder ka matlatan. Tiliwam idan Aguray. Adda talaga maangot ko nga agat ang lita. Sika day dya Estrella. Anya? Iso nga gawid tan. Umaykan. Ay, ibatan nakman. Agawid tan tay kagdigos na. Ay, sige sir, pagdigosam ni Estrella. Ika. Ibatan na kunak man.
Nana, umay ka. Mapantan ang iwara si Tibadbado. Ay, sige, Estelay. Kadoin ka garudaw. Ala, umay ka, makantan. Agawit tamatan. Di ka agad-gad ne. Pusasang ka. Oh my God. Ay na, di ka man agkasta. Oh my kakitin. Si kamot lang ti maibabain. Gapo iti kastang aramid mo. Iso nga umay katayang kadigos. Nakababain. Iso abaliw man day tanga ugalim. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasulatan. Tamangan no si kanto ti madaksan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag.